Akon MC Khatir Rahmati Dibek Rahmati Styopa Khatir battle kardagan. Afron battle oldu. Yak roz pesh vafodir, ma ro modan da naistam. Yo 20000 butego ave da. Ozi Bahora официально клипте ишрок кардини. Вай дарак дора ки вообще клипте. Асёров тасан ки сиван агар хона репорта гифта наметуна. Чё кадо будан ки занг задан уфтан удалит. Не, хафа Bahora кадоме занг зад. Ҳар Россия бра проблема намечо. Ҳай эҳтиёт брат, темо барои гузаштани сарҳади Русия ва Қазоқистон бо автомобили Ford Explorer ва Kia Sorento хизматрасонии Муҳаммадро тавсия медиҳем ки шуморо омада аз назди хонаатон гирифта ба назди хонаатон оварда мерасонад. Агар аз номи канали Rep Portal муроҷиат намоед, ба шумо 500 рублеи таҳфиф мешавад. барои аз хизматрасонии Муҳаммад истифода бурдан аз рақамҳои дар навор буда истифода баред. Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Имрӯз репҳафтаи сеюм сар мекунем. Якум одаме ки репҳафтаи сера хатиш нашудани тема чахшар мекунем. Акон MC аст. Салому алайкум. Акон MC бо клипи россиянкаш ҷои якума гирифт ва шон MC-ра гузашт. Ва табрик мекунем. аз сабабе ки сумомон электрони будан дар карташ гузарондем. бо мегӯм ки ягон хел ҷои ноҳақӣ нест. Мегирим оли чек шаймон ки што бо бовар кунем номбош қайкур мекунем. В общем главное мардагам сума получат кард ва фикр мекунем асоси ин кор ида сум важен нест барои ки клип шадам даҳтаҳои сума расод кардаги. Лек важности амие ки вақте ки соли 2016 2015 мо вақте репҳафтара ташкил кардем 2015 сол моҳи октябр сентябр ташкил кардем. ҳамуҷада моҳи октябриш будам хеле бир ҷо якума гирифтам. ман ҳамуҷада якум бор қадрита шинос шудам. ту дар Россия будӣ. ҳамуҷада дача будӣ дар ҷо будӣ. бо дайнам хеле штаги ва аврам ба телефон сёмка кардӣ. хеле сёмка кардӣ ма дар рӯи кардӣ. ва аз байн аз байн қариб 7 сол гузашт. на баъди 2 моҳ аст 7 соли роҳ намешавад. ва ту бо ҷои якума гирифтӣ бо дастани каштагӣ не ки кунашам ба телефон сёмка дорем ма дар бартам. Ки каштра. Яки иконаш ба треки гирифтӣ ва бо иконаш касеро бриди ки вақтҳо даша мегуфтанд ки ту шон MC-ро бридагӣ хе неки 7 сол пас сабаб чӣ шуд ки ту шон MC-ро гузаштӣ. даӯҷа шон MC буд Рафат Ҷамшед буд медонӣ ки ҳамаш будан ки ман боварӣ надоштам ин чиз ки мегзарад. асос ман мақсад чӣ буд? MC 2 кило гӯшта гузаштӣ? MC 2 кило гӯшт дел партов но метонис вероятно мегзашта ҳамаро. неки 3000 шуда. дар 2 рӯз 3000 шуд неки часпида. яке часпид. албатта аса диспанҷ точно тра намегузашт. агар мехест агар 6 рӯза аса диспанҷ дошт. ҳамин охирон рӯзе ки мақсад стоп карди аса чизе дегар се буд 57 шуд. ина бачаку аса 40000 не MC дифлегистра гузашт. шон ки метон гузашт. ва ки шон аса 5000 буд Рафат Ҷамшед аса 4000 буд ки аса 43000. MC 2 кило гӯшт 93000 буд. треки дигари шон 65000 буд 67000 буд. баъд шашум ҷо треки Раҳими Ғарбӣ ба дикча хондаги буд 63000 буд. баъд Марио не бо як аз дигар бо Марио ба дикча 40000 43000 ай Марио 40000 ва сега боз 210 райдер охирон буд. начаспид охирон рӯзи шанбе давай кард. охирон рӯз давай боз нуҳум ҷо буд. Street Stars боз треки ёпош бисёриҳо мегӯянд ки сабабаш ин клип буд бо Баҳора буд. чӣ гуфтанд? Баҳора буд барое ки ман хайпа дӯст надорам ака. ман чизе ки на самом деле хостам мақсад проектша чӣ хел кашидам. ман дар Россия будам. дастит шикастагӣ буд сабаб дар чӣ? ина ҳолам ҳаст паяш ман хеле задам короче бромаги буд яра буд. он яра буд ман хостам ҳамин 2 рӯз пеш омаданам будам инҷо. сёмкара бикунам гуфтам главное сёмкара бикунам мақсад дастма бастам ки ҳамин яра натова сёмкара кунам ҳам дар кистам. ман хеле шикаста не нашикаст футболда безе бад ҳам хе полни ба вазн да баъд ҳамира идеяш ҳам хе пайдо шуд. ман шишта будам хай чиқар ягон трек гарибӣ кунам мара фақат ҳамин хусум гарибӣ бачаҳо ту духтараш не духтарро просто чиқар будам типа хай ҳаста ҳақиқат дора ин коро ман хеле
فکر کردم بس گفتم یا خیلی کنم که مقصد خفه نشم نمیرم ما خواب کنم گفتم اما ایده اش کشیدم ماورا روزی میشن همیشه ما دارم ترک تا کیم کای راشو چکشد دمو پیش گفتی ترک راسیان نه دمو نه 10 هفته короче همین گپ تا دارم که گفتم که بچه‌ها ترک راسیان که تاوش دستای همین گپ تا دارم اما خود نه استفاده چور کلمه اون قطعا استفاده نام شوال خدمت کردیم короче بهورا تماشا کردم همین کاروی راسیا دا بود دیش مقصد تیک توک یا بلوگ بعد شیشتم فکر کردم گفتم به همیت تم راسیان کنم و я گرفتم نوشتم полный نوشتم برای проблема نشیدنش مقصد полный دیگه شکایت که تو آخرش دم ما باید ای خوب بخزم همه چیز همش خوب باشه و حقیقت نداشته باشه همه چیز اگر آخرش ابسوره تماشا کرده باشه آخرش نفهم میگه که مقصد حقیقت نیست هم خیلی خطوبیو داره اون نتون واسه خیلی کردم که گواری وقت کردی بهورا را کی دا اشتراک ندا کلیپ بهورا را ما گواری نکردم و کادروی تایوری بدکو تایوری خودش استفاده بوده ما هم کادرو را مقصد کلیپ کردم خوزی بهورا افیسیالا نا کلیپ اشتراک کردی نیست افیسیال اشتراک کردی نیست وای درک داره که واقعا کلیپ داره درک داره گفتم دیگه درک داره برای که نداشت ما برای که پیشکی نوشته بودم چه خیلی خیلی پاتش کجا میسوره جواب نمیتیا بعد ما نوشته بودم پیشکی اون روز با زنگ زد اکیس یا بگم نگم میبری نه بگو زنگ زد نمیدونم بچهای پومیریو بودم ترجمان داریم بچهای کادو بودن که زنگ زدن گفتن اودالیت کرد ای چی با اودالیت کنم راست اودالیت کرد یک چاپ شید خیلی من گفتم همون دختر خود زنگ زدم گفتم اکا اکتری سنیسی ما قطعی نام نمیزنم اکتری سنیسی گفتم ما قطعی نام نمیزنم بعد خود چافتم زنگ زدم خودش زنگ زد یا بیجلی و همش فهمیدم то что в том это дах надо хамида рода просто лицо это музыка да хастана خیلی بهتره نه خبر بهورا کدوم زنگ خیا کو نمیدونم اکروسیا یارنگی کرد просто вежливо не ака اول بگم یا گروهی هست خیلی بعد که ما فهمیدم Россия بعد که فهمیدم все همش спокойно شد خیلی که چکل یا چی просмотр بگیری Россия برای проблема نمیشه نه من خاطی уже بیاد زدم من نخستم مراد یگان داشتم کردم یا بچه خوکسور مرا زدم میتونید نمیتونم دیلش نمیشه ایده دیونه کی خوکسوری نه خوکسوری خیلی دیونه دامو دیونه خدا یگان چی با کانفلیکت نخزه و بچی شروع آیا طرف بگیریم بهورا حق داره یگان چی پریتنزه کردن نه داره نه که آیا جهت بگیری که اگر ما او را نسام دل یگان در نفسش نرسیدم که یگان پاستش نزدم خدشه то что که ما در آخرش گیم реально او در عموما داخل نداره اینجا спорный تема برای چی برای کی آخه اینجا چی میشه آنالیز کردن خیلی کاش جهت بگوی ولی پلوس نیست پلوس های په فاکت بگیریم اگر باران با فکر کادرش ایسونه بود تلفن نمیکنه خیلی اکا هم خیلی یکی مشترک به نظر نگیرید خیلی نگیرم واقعا ما همی خیلی هستم آدمی بیشترم خیلی میرم اکا چی خیلی کداگیم نویگاری تا همی چنا میکنم نمیکنم اصلا آدمو خودشون میدونن چی خیلی دستگیری کنن چی خیلی نه کدام وا چی اشی کردی نکنم احتیاط که برات این تما بسیار وقت اول تو میفهمون تو خودتی میتونه به یگان چیز دیگه تبدیل بیاوه برای همه وقت خوش رو فکر که و همین کارها دیگه تکرار نکنه خویش برای چی برای که ترکو تا پرو سودایی کردم باز اگر بهورا یک روی کنه پوشه دایم زمان تصابور تا باید رو دارید نه من گفتم اگر گفتم نه اینجا فهمیدم که اینجا ما یک گپش گفتم اگر گفتم تا بخوای گفتم دلیل کنم تا بگو گفتم ما خطا کردیم در همین کلیپ گفتم کانسول کشا رویش کردم اگر ما گفتم خطا کرده باشم گفتم درباره دلیش نیستم در نفس راستی باشم گفتم ما دلیش میکنم دیپ کردم های وای گفت все دیگه جواب نداد хорошо просто согласен хотя طوریه برادرای گرامی просто برادرای گرامی التماس میکنم یکی گپ ای اول سیتواتسیا را اول خوش رو فهمین بعد یک از دیگه تلفن کرده просто بگین که بگیر او دارید که برای چی برای که همو единственный آدمی که میتونه پریتنزیا کنه همو آدم خود چای اینا مرد گفته که همو خودش زنگ زده اینا فهموندهش نه برادر تو اول داد کم ترک مزبینه سبوک شده یا کم ترک هوایی شده خیلی سلامت باشی خیلی احتیاط برات و فکر میکنم فکر میکنم این چیز
ягон кас монда фоида нест барои ҳамун хита эҳтиёт раҷон ҷани чизе боша набоша фаҳмидан худо сумдорш кунам миллионер шаyd ягон ташкил тема репи тоҷикияе чиба репхонӣ акам када акама дар Россия офис шида ман шуди бисамиё яка хай R&B баъди офис мегам ам офис خیلی اکا ما همین دستوری سیفته بودم حافظم باشه مگر ما میگیریم ریپ افترا وقتی با حافظی نگیرید نه با ریپ هم میگیریم فتون مقصد با حافظی هم میگذارم اگر سوابود از سیوان ریپ خونه کو نه ریکوردینگ که غلی که بزنم یا خطیب بسیاری افتسن که سیوان اگر ریپ خونه ریپ افتر گفتن نمیتونه بسیاری خیلی افتسن حتی آخران پراسموتروش هم بچه سستن ما اول همین بچه هم افتون که کلیپ ها بخواد کنه یا اون چی کلیپ که اون چی فقط اینجا مردم آموخته کده یا با MP3 دو سنتول که MP3 یا نکنن رسمات چون نمیفورن یا که بکنیم بچه ها پیشروی کنیم مو طرف بسیاری رفیرو ما را مراجعت کردن که کلیپ ها را قبول نکنیم نمیشه یوتیوب چخه کدام کلاوره بود حق داره که گام بزنه بله این چیزا احتمال بیا تیم را مخکم که نشد این مینا کلیپ این مردک و رفعت جمشید هم میگم چی با او را قبول کردی به ریپ خونده ها با جدا او ریپ خونده او ریپ خونده نه اکو جاش مالی برو پاتسانک ریپ خونده او ریپ خونده برای همون یگان خیلی نمیشید که او بچه من روی کرد گفت در هفته قبولش که ما اول خیال کردم که پروست رفعت جمشید از سرعت چمونده دیدم که باید خونیست اما باید نخونه که پاریژ لندن گشتگی که یکی ریپ اثر کرد فتون سیاه قبولش کردیم و خونیم سی چی بنا گذاشته تش عبوز سیتواسیون که پدش کنش دیگه ما باوری دارم موزی در کامنتر مخلصاش نوشته سن نکی سوال شما در برادرایی که مخلصی شهبازین برای چی شهباز در هفته بای داد یعنی جایی یک ما نگیرید برای چی برای که شهباز اونا شما برای 5 ترک میپرتو روز یک شنبه ترک میپرتو نگیرید نکیش همون روز دوشنبه بازی سیتواسیش دیگه خیلی نه که هم در دیگه روز ما نمیدونم چی گفتی فکر میکنم دیمانیره نه میدونی رنگی سال پیش دیسته سال پیش جنگ راز مون باین خچون سوسه وقتی باین خچون уже личный گذاشته است ما فکر میکنم این چیزو وقتی در کار است уже личный هم گذاره کن چیز شخصی تا نشون میده چیز شخصی تا میگم او میگن مقصد یاد ویدیوشون تماشا کردم خیلی بخشش خوش نمیشم خوش نیست من خواهتم یک گپ شما میگه که من نوروز در کار ندارم یعنی مثال میگن نوید در کار دارم مثال معروف در کار ندارم و ماریو در کار دارم لیکن معروف بروردم مسکشم مثال میگم این خیلی چیزای لیشی در هفته است لیبا کدانی خیلی پیسوس کنیم لیشی در نگذاریم خیلی خطا میدونیم بچه ها وقتی من کار تو ندارم خدا می نمیدونه اکون امسی خطی رحمتی دیبک رحمتی استیوپا خطی باتل کرده آخران باتل من بعد اون باتل ایمام ایورا مخیرون باتلش آخران باتلش بود خطی ما تمام دیگه بعد من نبرم نه 2018 دیگه نبرم من تمام دیگه باتل نبرم ما هم نبرم ما وحشه باتل خطی رحمتی دیبک بعد یمو باتل کردن یگان بر و خورده بودیم یگان صحبت که مسکو دا و خورده بودیم مسکو دا ما با خدا قسم اکیلی همینجا شب بودیم نمی یک روز پیش وفادش ما نمودم با نایستادیم یک روز پیش وفادش ما استودیوی کردم بخبی افتم جواب نداد پگش نمی ویدیو تو برام ایک چون شدیش نم اگر دایو تماشه خدا رحمتی بودار یکی شهباز مقطعی هم جورای سخت بود همون یه روز پیش او هم یه روز پیش در نخواستیم با نایستادم نمیدونم با خدای چی گفتی گفت چی داره سیبر داره من نمیدونم может просто совпадение бра خدا دیگه مورم خیلی با خدا همون اخیران برام دیگه دادم به تاس уже دیگه مودم ایدم خیلی میشه خدا رحمت چه اما مخفیرش کنه خدمتش بینی خواهد رسته جای دوادت میشتیم چخ کرده بودیم یا وقتا شوخی کرده افتاد پرابلم ای وزبین داریم و خدا اکنجا اون گفت بیا 20,000 بوده گفت همه دارد تو دارد کرده پرابلم ای وزبین داریم اکثر کتی من کتی تو باطل میبرون گفت 20,000 آمد افته گفت پاپه دارد تو دارد این شیر بچه وقتی گفت نیست من 20,000 داشته باشم تو هم خیمتون با پاپه دارد تو ما همه گوشت و پراوه کرد بکن
تو برای победа дар чӣ тайёрӣ не ман ка ҳамун дофа ман хато карда будам қатиҳои бироман батл кардам ку хуб ту набромада ду таблица рафт бинават ҳам нест биромадагӣ майла то што гапои қабеъ задам ку то што ман уже тайёрӣ дида буда сахт ман ҳамиҷажда ошибка кардам ман бояд ин кора намекардам барое ки хай омада он вақт он ҷура набуд неки то што ман гӯшиш мекардам гапо кайфома мегирифтам а то што ҳамиҷа қатъиё шитем навистем ягон ҷои ба ҷоиш нест қатъи аввал шитем навистем ман ҳамин юмона ман гуфтам биё ҷурафтам биё дигар хеб навистем гуфтам хай хезе қатъи ҳам палибон меброяфтам палибон меброяфтам мегзара ё амро ман чӣ пас назанам таърифш кардам бигзара биравафтам ҳанги давешо аҳамият дода бошӣ ҳамон одам чихе қатъи ман хеле жостка нагирам ҳамон батла жостка нагирам ман жостка гирифтам и то мада стид нашид ки пишти ман ягон одам набуд ман калимаҳои бақувват доштам агар одам мебуд эффект медод одам ки набуд ман уже худам ҳизоб кардаш гирифтам ба ҳамон охирон батлш буд баъди вай дигар батл нашид стоп шид тақсим шид баъди вай дигар байнар омад ина бихер баъди чанд сол ина бо ҳамиҷа омадем аконем си саломат бошем бачаҳако чӣ хеле ки акон гуфт қадар гапҳо гуфт дидиш ва имрӯз вай нест барои ҳамун қадри ҳар як якдигар тавонен ва дар сари қартон илтимоси ки ҳарчи нагем ки сол мара ҳарчи ахурат мекунем ки ман имрӯм баъз их мешем ки мара ҳарчи гуфтем барои ҳамун накунем дунё ду рӯза таъриф мекунем лайк монем гап неста ба хотири сирка давдурем сирка надорӣ канали ма будроем бачаҳако канали акаунти ҷеб дроен вай каналашда бисёр чизо дора ба кисати конкурс кестай 50,000 билет дора сари билет 1 сомонай ва лавозимотои хонагӣ аён чизо чизои рӯзбора камсанерам хеле чиз ҳай барои бачаҳакое ки ранги худам камизоат кадме нав хона сохтесай фикр мекунам шанс дора 1 сомона я билет мехари 100 билет мегири ягон чӣ мегири 100 сомда то 500 сомон метавони билет гирӣ 500 билет мумкин нест чиба ҳам касан гирифта ина мегирам охи 500 та бигири шанс барои дигаро кам меша мақсад як аз гузашта рафтисте 1 сомон дар банканои партия скриншот мекунам дар роӣ мекунем билет шуруъ мекунем мисол то 500 тара мумкина хай то бачаҳако 500 та зиёд нагирен илтимос зора накунен 500 та зиёд наметам агар бидроям гирифтаи боше ба ду номер бигирем агар ки аудитория ма билет мехарид дар хидмат мехарид ман конкурс ма адмит намекардам не ай мо соза просто айрӯи эҳтироми хидит конкурсари камадон 99% гарантия дорам ки ягон результат намешавад конкурси дар ин ай мо ин ака нами 12 рӯза я видео пафте видео пафте пагашта ки шал зад я ҳафта бахкаш нам я ҳафта 10,000 билет афро ози уже 25,000 билет тагир бачаҳако хитонака анализ кунем ва ай момент истифода бурда мегӯм ки конкурсе ки ман доштам ва кадиме ки видеои пешина тамошо мекунед рекламаи конкурсай илтимос ба инобат бигирем ки ман конкурс админ кардам сумоямара баргардондам ва дигар намекунам конкурс кадоме ки конкурс мекунам конкурсош тесет мегзарам ай ҳамвоб чӣ кунем ай монанди ма барин одамо билет нахарем ки як моҳ ду моҳ мекашам ба аврад намсум сола мепартиям дар ин вақт метавонисти ҳам сума барот ки трансфер хитона эҳтиёт кунем аконем си каналашда подписаться кунем инстаграмашда подписаться кунем ва трекои навшаш дад кунем табрик мекунам барои шона биридам суака о яке ҳам хешгака яке ҳам ситуация дар алтидум мегзарам сида боше ҳамада сулҳ ба пеш